Isa nimbola binakatala mainan vitokani na valamata turanga kina marama dharbo kina wanelea kemni nando bakamuritu mainan ni pepa ni business ya na valamata ngo lihat talingo bambola talitika yani sa go sam dondon me sambong itiko ni bukelulu ya inarait kami go serara me pinakatunga go sa awiti tiko na mama ni viwa nambong ni bukelulu klani sa ngona kata-kata mai ngona ni sama ngondo sa to teke po me samba labo na singa masa ni buru-buru ngo au titingo na mama ni viwa rai mai serara ma pena kasar tunga ngo ndanda beto ko itumba o titoka mai na pakaya kabi o titaltok nga mai na tenta kana nito weekly mastermind session do bakay doriti ko na bimadawa ndo ni may minguna to ni bully kaya may ndo may bully patakina na level ni business community ngo ndo na katotok to kina ni kimami ndo waka ni tumay na bi bully so me buketo na kana taray kitiko na ni mami ndo yung business solito may so na rika merau ni kimami baka inubuki kimami na kana tumbu siya nang karab ng business ni kuwa maruta bali brani to session ni kuwa ataray tiko bali bukina na mindset nananda baka raw ni baka sama kailangan ka ng bimbi me tiko bikina na growth mindset positive kind of mindset yeah nakambalata nito mas tamanikuwa so talaga kaya wasiti ko may marutak sarabakali buyo nanongo go live ngo au na betarati ko nga na urutang ang bitatingor me topic tiko ninongo go live ni kuwa the importance of having a plan B. Globos tika na balili na noa na leo tu na yada na rinda baka nga tiki na side hustle plan B ni kora baka taka na wasang na plan B and I came up with 5 points kau na binakat mo no siya nang biti nga di ba pertania pati nga nang gabi wasti nga ni baka biti mena nita kanina be begitu so weekend and na baka rarong mekina nasa ni ko ay kada matinga balitanggor uncertainty in life uncertainty in life is unpredictable despite our best efforts things don't always go as planned. Having a plan B provides a safety net and ensures that we are prepared for any unexpected change. Di na todo kaya nambula na siya ni kwe tungay kaya sanda na lakadurumuti may so na kanda nama kameyado kay siya niyado so na kanda siya ni nama kaniyado magendo yado klana kaya mbimbi kena me tuendo na nonda plan B wakawasibi na wakasama ni ka pakailapo nanday buru-buru na bikang but kanda nandang bulungan ko kanda santis kanda taka we need money every day but we use money to buy our food, we use money to pay our bills sa lebo na ngo man tiko baleng klama inanda mandanga kanda sa kila na be kor sar baga liba enta sa so mimbili ni liba korna be kor liko siya to kina liba tabaka nga takatumbang na vina tambudang seda ba siya ngono ko sa liba na be kor baga biti na liba me wanga tiko na vina me na somiti ko na kenang bili anke tiko ko kenta na somuto nang bili ni wai tu so bikenda nda so matuna nanda rende nabi kabaya klango singira ni kama kaya singira ninda na kala menda kaya ninda so bikenda tukune that money is not everything dina tiko ngori but ndakela tiko we need money every day na nanda mbule tiko na besinga ninda kana ninda bule tiko na kenda baka usaka oti ninda vito se kitiko ninda na somo tiko nanda bondo nanguna sana may ado kina sana lenga nda sera ni namaka karoni taro batun beka na kena nandangole ni bali daka merauti ko kina na soni kato ko klana bonongo ena bimbi sarang hakina ngo meti ko na nanda plan B
Ndakoni bakararabi tunga bananduana ibure-bure. Menaka menda reda toka mendua tale toka na ibure-bure. Meroni rola ko matatoka. Aroni bibu ki toka mokwe. Na sara lenga. Kaya bakana ko bakakai tukuni tikwa. Some unpredictable, situations. And aroni nda lako soba tumaya no nantambula na basing. Second point nga balik-leka. Dongori, having a plan B reduces stress. Knowing that there's a backup plan can significantly reduce stress and anxiety. It allows us to take calculated risks without the fear of complete failure. That is very true. It gives us that peace of mind. Kila ni wa waseti gani mbala tango edengo oseti ko bulinga ngo ivale o sasinga bukilulu ngo nikwa wikito moniti to city bukilulu often nanungu takataka au kaitiko nano ili ndo vango ya ndo tendre me mbala vango nanungu ofe me to va muresa rtunga nanungu ngo bakambike wetiko na vesni mate ando chiga ngo son lebno ngo sember ni mbula bina kausa sanga yo talen mo le takataka klava kamo kata katu mbalatani sana affecta kana nangu vesomi nakakere baya ya babulina kani ni usarau kati kumaya nanungu plan B ngo kala I don't have to musa basar tu ya nanungu lengka takatu nanungu wakalutu takataka mebaka ilio hiyo it reduces stress mentalomo the si mentalomo lengka takatu sambo bukia mandangai ambo bukia to mandangai mama toka kina nanonda bakasa matakata na kabaya dotale encourages creativity. Creating a plan B forces us to think outside the box and explore alternative solutions. This can lead to innovative ideas and strategies that we might not have considered otherwise. Right? And the plan B, already take a bend on no kan italanga bakang business. Tiko nga mengorme tiko minonda. Sa may tiko na business yan mo na liba-liba. Sa arawan pakasuto matali may buwa na pakasama ni dola batali ng business. Kala ni dona kay ibang kita sarang bali niya no may takabato na online business. Sa runuto ko na sa sudo may bikwa na pakasama. Kaya pakasama ni baka viving business na alin dola batali kwa. Tuatali na nona income stream and total na traditional business. Vivi ko nga kono kwango online business te talento ayaw na bikim ni na pamorio te ko man rida na una sauti santo posta ka te kaya ni au sabi te ko na talte nga valele na no do sangato ko monto puli pai o boli takatoka sana buta pai ba sa iliu au sianga ni pakanto ni pakasama takoto mona kla mona boli takapaya lan lebo kita kanikendo weteranto kere pa mai cosa atacaba toka bakang business baksutu matali maybe na bakana no ya kilango into na kaunto talita kamo dakaba into na talenti tiko beyao glad they wanted. I'm here to to do it for them. Una paro takna kiniaya una takaba na kinataka una babia na tapasut. All they have to do is, get the money, pay, and take their pie. Go, so nakapayan, dami na kapit ko ng na plan B, sulit ako bigyan ta ng unay, mentaro din ta, pagkasama ta katali, so naka. Balatan din ta sa, klang, nung ta sa, kinibigyan ta ng ngunitoso, and naroon ni bakaburi at tali may bigyan, so na pagkasama, bibinaksar, pagkasama ni toso, pagkasama ni tumbo,
Totally increases confidence. Having a plan B can boost our confidence. It reassures us that we have the resources and ability to handle whatever comes our way. Na kango, it increases our confidence. Esole weekend ndona yalo ninde enda nuinde tu. Enda sana kilamba latin sana totally tontalo ndi buruburi. Ndakilati kuni sona kebaka sona ka sandarongo da mi bango. Buruburi ndambula tukina go no chika bango na news sa da wiwi tu go rongo mendona ka. Chinga rongo mendona ka. Sona news so weekend da songa na news rongo la mai. Santa mai rere santa tabayaya kila and yeah, mostly because of this. Ndalang katakatungan ng kwanta na yali pa ilan ng tatakataka. Yali kinananong tayo bure-bure. We kain gara weekend too. Well, having a plan B, aron isulit ako biko. Na yalo pagkavengo, na yalo hindi. Eh? And lastly today for us, having a plan B promotes flexibility. A plan B encourages us to be flexible and adaptable, which are valuable skills in both personal and professional life. Promotes flexibility. That is so true. Bambibi manda urede tumanda ngaba na business kung karabating ko kung duwa siya kane ko lini mindang eda kabatu online. The flexibility is there. Dalawa tunga na ono tabendang karabakina kala buki kenta mentaro ninda karabatale sotale naka client mita katale sotale na nonda needs sotale nonda wants da darin dang karabatale lebutal naka ichiko tale ndo tal na nonda iburbur ndo mandanga nesana increase ta na nonda be kainda rawata sadaran inda fodda katale kine menda kabatale sotale naka may natiwa nga ba ng duwanga ni burugure limited yung nga nabingon na bikain da takaba na bikain da rawata. So yeah, okay sana kwanta nga may biya ni kuwa o biba kalang kang gati kita nga ni weekend ikem ni nasanda baka muriyo ti kumain kaya baka nga siya nga ni may kila takaba na business yung tuwa siya to kaya ni this online business find something pangka find doon ka sa nga tabuli mo rin doon na no plan B. Sa nindagay klan sasing daron to kun sasing ni pero raw may nas yung bula bata kena be kan darawata so yung bula sa so levo sana binaka ngamin ta pangkarata litok kaya kain tu nanonda gele kenda to kan nanonda club na valen ta tiu nanonda vale nanda tiko aran inda tete to kakina vegetables beka holitaka anta to na plan bingor parang bibigyan ba kanda tundo na banua lebo to kana tamata ro politikenda may nanon retrieval sar na market kaya sa ka ba ngando na mo plot ni vegetables lelay da ka ba ngando na mo akabi nga su mana ka beti ra politik to kanya ba nando nga na mundo tebe lele na mundo esa ni vale nga ngos araw to kanto ni buru-buru we just have to learn to start small, but we have to start. The key is to get started. You have to start somewhere. Kala kaya baka na takati mga wishful thinking, just dreaming about it is not gonna take you there. Kana baka na mutakete sen na numungangan. But if you take action, you actually do something about it. Sana gorsara nga sana gero ni koti ko yan. Panambulang alala, bulang alala baka ilaba baka bimbi. Kana buki kenda tika na tambula na besinga. Okay na nandam kala mambimbi mandangan na nanda our health iya sa kwa mayari ni kuwa nungo biwa singa ni kuwa ya bam ni nakatali tika njike ni todo kana ndo ba mumuriti ko mai mataka makaroni singa ni live session na ni business kung garabatiko na online business kaya bakay ko binakata mo na tiko na kinabuli matak sarangan na kinasinga register siya vitartarmay aron yung register tikiko merawan niyo do tiko kinay siya masarap
Ia, sa koa ndraiky mahay koa, vanio vinaritikan'ny biky amin'ny tao dhoko, ny kalongna taty koa, ny mave.